بریا 4 سالان کلانên bajarê Amûdê di meha Remezanê de newsa bûn ji ber rewşa zehmet got bi ser tevaya deverên Sûriyê de hatiye sedem ew e buhabûna peydeviyên jiyanê ji ber girtina rê ji hêla rejîmê û Daişê ve ji alîkî û kontrolkirina bazirganên mezin dikirîn û firotina berhemên xwarinê de. اسعار ايجو مرتفع الجمع اسعار وقت باي جوشتن اي خرمانه اي تشتي وكي دنه بشكي عالم نكار حركس نكار بكر وضع عالم يتريد في 6 سال ثوره سوري ولويه افكتي صاله شهراد حركس نكار مثلا كيلو جوش جاي 1000 حركس نكار بكر وجوشتي خوشكتنا جوشتي مت وقت ب نسبه بر جوشتي خوشك درت كيف در في دولتي دوره ما جشتك فكرينا حدود ديوان وخلق تهريب دبن ونظامي دبن ويجت عدد ضربت قالت عدد مواطنتي بشيد خضرة قبل دي حبكي لحقية قلكي أنا يعني باش ونباشة وكيد فيكي قلكي بهاي توفير أوجي وبوي قهرتي قرتن قهتي فكرن سر رياض مينه بس لكن بهاي عالم قلكي غازنات يعني خلق لك عالمي فيكي كبير كري براستي شبر بهابونا زيده لی تevî rewşa zehmet nişteciyên bajarê Amûdê kêfxweşiya xwe bi hatina meha Remezanê anîn herûha û hêviyên xwe di vê salê de di riya Orient News re dan û gotin ام دخوازن ان شاء الله اف صاله هاني صاله داوي به ام عاجز بن براسي نفسيا تعدل مهات واقتصاديا تعدل مهات يعني ام قلكي تعبين في شو رشيد خدي اكيد بكيف وخشي يعني ما هوك مهار وجي خوش تنيه حبكي بري انا الري قرتيبون اسعار بهابون ولو تعدل ما هاد بس ان شاء الله وقت بيجين اوله رحمه ان شاء الله اوله خوشي تي civîna tevaya malbatê li dora sifriya fitorê bûye xewnek ji ber koçberî û feqîrtiyê herûha hin nişteciyên bajar neçar bûn govê mehê bi kar neynin û rojiyê negirin bi sedema karê wanî li ber germa havînê bo peydakirina gepa xwarinê. Meha Remezanê dîsa bi ser miletê Sûrî de derewşeke zehmet û xerab de hat bi taybet bi ser kesên xizan û penaber de got ew li peydakirina nanê fitora xwe dimînin heyirî. Ciwan Kurdî Orient News Amûdê.